thlir tu te chi bai ule international politics lam kan thlir ho lenga US election chungchang thlir ho na kan nei le don nia American presidential election akal chho mup ta a mi 22 million ten vote an thlak ta hetia vote ma sa thlak tu a hen atam jok chu democrats te an ni in an soya maro chu national poll sa Joe Biden an double digit in ma a hroya wang hian Biden a campaign chuan chak tura anin ngai ho lo tamai le Joe Biden's campaign manager chuan Donald Trump an la ne lo hle wangin Democrats te ngai tha om mai lova tang so turin ala cha chiwani Jen O'Malley Dillon chuan memoa Joe Biden supporters te chu Donald Trump can still win this race tin thua thona politics hi tu mainan soilok theilova manlai Bulgarian thrilok tu Peter Baba Vanga anti khan Barack Obama president turte Donald Trump an covid ave tur thute Donald Trump atlak tur thu a thrilok tia oi tok hle po kan tam kha Joe Biden campaign manager Jen O'Malley Dillon hian Donald Trump an atlin na turin election don naya hian chance tha tam takanei ani aron tiani tunkar chowa the Biden's family an ming chelea mainstream media le high tech company hovin Hunter Ukraine Bursima story hi lo thup tumma sela Donald Trump tran tu te an lo in phum ru ve fur mai sia an thup thei tak lo chu ni hi American presidential election hi khovel ram tu te po hian kan ngai event tlan ania Dillon chuan Republicans ho chakna thin Arizona a Biden a chak don ni in soini national level poll sa chak ringot hi engani lo tiero hrenon leila mi puitam tak in phum ru ngai dan mumal po phor ngai President Trump ho em tu le at chil tu an om ang tho hian Joe Biden a thlipui ringot po ne tok em hi an tam hleni politics anemia wa insan marpa tangaya keini Mizoram atang hi chuan President Trump ta na tong trai pui bak ti thei kan nei chuang lova kan ti thei chunero aro pui hleni ti hi rebokila thange October ni somni le pani khian presidential debate final an nei dona heta an moderator tur po hi ama ang buka Democrats mihlun chung kwa tanga Salian Kristen Welker ani hi NBC News White House correspondent ni in sangni le som pakata tang khan NBC ta na lo thokani Welker family hian Barack Obama tan dollar sing ni ngot fanan lo petoa Joe Biden's 2020 campaign tan hian sang thum le zathum an peto boka tin sang ni le som paruk khan Hillary Clinton tan dollar sang ni le za an lo pe bokani arhan pain sang ni le som ni Democratic National Committee manatan dollar sang sari le zathum an tho to bok sang ni le som pani khan Welker hian Obama hoten Christmas celebration an buat sai na tel bokani American politics affair lo ti hi kan hai om lo ve mainstream media atangin high tech company ho thlengin Tramatan tu te hi chu an nok saka social media lama po hreman tok du bi khleni inrin ni zana Janesville Wisconsin rally an nei na President Trump chuan debate moderator tur fair lawati izia soi chuak hial mai debate hun lo thleng lenga fair takin moderator hi ache don lo le ngei maya president a phun no anu hi a om hlia intive mai theiani in khan pui masa sang ni le som paruka khan pol rang siam tu te khan Hillary Clinton ni atlin theina chance kha za somret panga lai ni in an chuat chuai mai kha nia tuna pu hen pol then kha chuan Joe Biden atlin theina chance chu za somret chunglama an da le vu to mai tuna Trump van tlang in khom a huai hot to chuan mi hringa sing telen an pum khom ruya Joe Biden an ahan huai hot vea Mizorama angan wadi sikula nu hau nau omni om lek te hian anin hor khom ve le da heng te hi Democratic media lam chuan corona ripui the dar lo luat wanga mi pui pung khom tam lo angin an puang charani hetiang han en hi chuan pol tam takin Biden a tling hle tura an da hi chu oi ngai na hi om lo hrim athu rima an tung kam an hoi her le chet vel dan han thlir hian han khai khin chi po hin ni lo Biden a thu soina hmuna reng mi pui lam an focus ngam ngai mi ulova Donald Trump ve thung chu Elvis Presley wang lai ang mai khan
mi pui nan bor lui mai ni tin democrat ho tu lian then khateril ru khu an chelai leng mai khopa khatia president berin corona ripuyan kai ve hlo mai kha an lom em mai ta zo ka then khat phei chon thidai se ka tilutuk an titlok tluk mai ni chutia president ber ripui veita chu president na thok theyan italofe ti in paithak dan an lo ngai tu man mo le peka ma sian chil per tak nghiel po hul man lo zong ani Donald Trump chuan mun ranga campaign bei pui thlakin alo out teng na sa le hle to sia an thin rim ema ti ngai na lan hreder si lovani reng thua kum upale zual tong riat har satak englai po nar ping tong tup reng mai Joe Biden te ang te hi zong White House han lu tur meu chuan a theu neu ma ni ti hi Americans tam zo khwan an rechiang tok tura ngai la a hadam thlak deuh mai ome tutum US in than pui khu adang lambi kriau nat pakhat le chu Supreme Court judge ruat thu khonia kumli chungin Donald Trump chuan judge pathum aruat fel der to a hei democratic lamtan ngai tha mai chi ni mi lo sangkhat le zakwa somsari pathum kum lam dai to a naw ti tlak phalna Supreme Court in lo pass to chu ti dang lamani nge dona hei democrat lam hian poyan ti em ani setana le pathian in dona nie tepo ti taila adik thokhat via wang America in thandan kal phung hi kan chiarin kan thlir ngun ta hle maya soinon ngai lo tura daila mi puiten direct taka president thlang lovin state tin khuan president thlang tu tur electoral college voter an thlang masa thina ni mi hring tam dana zirin electoral college vote an nei dan a in zat lo hle hlom maya avai thuin state le territory somnga le pahni te vote pel khom hi zanga le som thum pariat ania heta tang hian vote zani le som sari mutling masa zok chu president an ni mai don ani November ni thuma in than puyatan vote thak tan ani to a ama science state tin te vote nei dan le Republican Party tamna Donald Trump atlin nge thei dan hi kan bi chiang ma support don ne o America khuan tun ma atang to Republican Party state ru kol lo ni sa hrim Republican candidate chu vokpui po ni se kan vote don ti thei khopa conservative hi state som lai an oma chungte chu mi hring za zela Republican Party an nei dan nen an soi duatila Utah state a khuan za zela mi somnga le pakua point panga Wyoming a za zela somnga pakua point pani Idaho a za somnga paruk point pathum Alaska a za somli pariat point panga Kansas a za somnga point pakhat Nebraska a za somli pakua point panga North Dakota a za somli pasari point pali Alabama a za somli pariat point pakua South Dakota a za somli pariat point pakhat Montana a za assembly pasari point pakhat ten ni heng te hi state lian le me hring tam nei ro an ni hlom lo na a kongro su tham tak tura ngai ila thange tuna khwan state sarkar kan ti anga Republican Party in rawan rel na state hi somni le pakua la ya oma Democrats lamro rel na state som pakua te hi California ti lo state dang chu terep te an ni ve tho mai state nia sarkar in tom kan ti ang hian rawan rel ve bokani report then khata chuan Democratic Party hian member noi zani le somruk lai nei nan in chala Republican lam hian party member noi za le somruk ve lek nei angin an report boka hei po hi arin hlel om kher mai a chan chu anram history a khwan Democrats Party ain Republican Party ten rawan rel ngun zokin president hi an tling ngun dai zokani Donald Trump atana bial him then khat hantar lang le taila Alabama state hian electoral vote kuwa annaya Republican state ru kolan ni Kentucky hi electoral college vote riat nei anni vele a heipo hi traman a hui ngei narin omboka North Dakota hian pathum annaya Republican state bok Alaska pathum Republican bok tichuan Louisiana hian pariat annaya Ohio hian som pariat nein Arizona hian som pakhat annei boka heng state pathum Louisiana, Ohio le Arizona tepo hi Donald Trump hian alak vekadrin om hleni achan chu America ram khochak lam vaw kam New York atanga marlam state te naw neu ho khothang lam vaw kam California te hian Democratic Party an thave tlat maya aram laili lama hi chuan Republican lam an tha em thungani
ti chuan mai ni hian electoral college pali Oklahoma hian pasari Arkansas hian paruk Maryland hian som Oregon hian pasari heng state panga atang te hian Oklahoma Oregon te hi Donald Trump vote ngei turan ni bok California hian som nga le panga zet aneya Misual ten mun reng an changlo an lo ti thin Los Angeles angel khopui omna niya tunai ro khovel huap po anom chen na le sual le tual tha tam na ber khopui lo ni ta he state hi Democratic Party te tan chuan ram thiang hlim ani ringot mai ten San Francisco khopui mi thiang hlim Francis a khopui po hi khovel huap po mongko hur le no chizor na mun puyani baka setana kaushan te po nget taka an din na mun ani heng he Democratic Party tan chuan khopui thiang hlim an rim mai California state hi chu Democrat lam chan tura ngai la thange Massachusetts yan vote som pakhat an nei vele a Democratic an chak ve mai thei Pennsylvania hian som ni lai an nei boka Republic Party an chak nge rin ti chuan Colorado hian pakua an nei boka Michigan hian som paruk an nei boka heng state pani Colorado le Michigan a hian Donald Trump hi achak ngei bokang Rhode Island hian pali an neya Connecticut hian pasari Minnesota hian som South Carolina hian pakua Delaware hian pathum Mississippi hian paruk an neya heng tuna kan soitak Rhode Island te Connecticut Minnesota South Carolina Delaware le Mississippi ate hian Donald Trump achak ngei na rin bokani Republican rukol state hi South Dakota an le boka an ni hian electoral college vote thum an nei ve bok Columbia district hi Washington khopui huam chung khoni ve maya vote thum an nei ve a Democratic laman chak mai thayani Missouri hian som an nei Tennessee hian som pakhat heng state pania hian Donald Trump achak bokang ti chuan Florida state hian vote som ni pakwa lai an nei ve a Barack Obama khan he state vote hi alo hui ve zoi to a sangni le som paruk in thlan puya khan Donald Trump an a hui ve thunga tuntum in thana po hian anin chu na sat ber tur state ani bokang ma se Trump buk hian a hui le nge inarin Montana hian electoral college vote thum an neya Donald Trump an vote rin bok Texas hian somthum pariat lai an nei boka hei hi anin chu na sa hle bok turarin ani ma se topa Donald Trump hian alak ngei tur state ani Georgia hian som paruk an nei ve thunga Donald Trump ta tur bok kani Nebraska hian panga an neya Republican Party rukol state an rim Utah hian paruk an nei boka an ni po hi Republican rukol bok an ni Pearl Harbor omna Hawaii thliarkar hian pali an neya Republican chakna tur thawani Nevada hian paruk Vermont hian pathum Las Vegas khopui lar deuh mai hi Nevada state omani mani khan Las Vegas a hian Joe Biden an thua soya Arizona mi puiti anti hluai maya pumodi hi aizola ronjin se Haryana mi puiti tin min an address ve ta mai sela kan lom lo hle yang le chu tiang deuh chuan Nevada mi puiti hian Joe Biden hi an vote mel lo view mai ni electoral college vote thum nei tu Vermont state ero Democratic lam chan turani mel Idaho state hian pali an nei vele a Republican rukol state an ni New Hampshire hian pali an nei boka Virginia hian som pathum an nei boka Republican lak ngei tur an ni Illinois hian somni lai an nei vele a Democratic ho chakna turangai ani thina ma se hei po hi Donald Trump hian a hui vek arin tahlea a hui vek lo po in atam zok hi chu a hui ngei don ani tin New Jersey hian som pali le Washington hian som pani an nei ve boka an ni ero hi chu a soi thei lovani hi ala chiang thei lova anga ma se an du khalo vote se apoi thui lo tura ngai la ti chuan Indiana hian som pakhat New Mexico hian panga West Virginia hian panga Iowa hian paruk heng state pali te hi anin chu ve viau turarin ani New York state hian somni pakwa lai an nei vele a Democratic Party chakna thinani khopui lian ber New York khopui hi juda ho khopui ani Donald Trump an judati tana athil ti zong hi judati hian vote mangalom thuan soidon ani ngat chuan Donald Trump hian a hui to ngei na rin hle bok Wisconsin hian vote som an neya Donald Trump an alak mel hleni
Kansas State hian vote ruk an neya Republican ruk Call State an ni bok North Carolina hian vote som panga an neya anin chu via wanga Donald Trump an a hui vek thungang a hui vek kherlo point claim a hle ban mai ti chuan Wyoming hian pathum lek an neya Republican ruk Call State bokani hei po hi tikhian Donald Trump le Joe Biden te in lar hleizia han ngai tu mai ba ka an din mun in thlau lutuk te theitup chua pai thak an tumna lo hlo chamta ka wanga American Stand Democratic Party an rinna an hlo na satdan turte juda te le Indian American ten an vote chian don ema wang te le tuna Republican thunun state zong ten an vote le vek don ba ka anin thlan kal phung hrim hrima President ten Trump ni tal an lo chel tlang pui thin dan han ngai tu hian Donald Trump hian Electoral College vote zani som sari chu soilo vote zali tal amu ngeirin em zokani America President Donald Trump chuan vote zone in ti siak na sataka anei na Florida state a kar khat chunga voi ni na tan October ni som paruk khan campaign na beile a sang ni le som paruk khan Florida a 5% in vote lo mutam to masela Donald Trump hian adin na angai dan him chungin hun le tha sengin campaign a beile ni Polten an tarlan dan chon Florida hian Trump a chan a chezoka adin mun siam thatur hian zirtop ni khan theitopin campaign a be ni an tiani akhing pui president candidate Joe Biden chu communism du tu le poi khoi ching mitam tak hruilu tu turani ti in rindan om kho pui mai mangin ama tan tu te a campaign ngor hlea Trump hian fake news chua ching media te chungchang po campaign a hena soizela kan ram media hi mi pui mel man ni ati mia mai ni an na tho hi hlo om lutuk ati Florida campaign a nei zo hian zirtop ni zan lama khan Georgia lama campaign a nei chhun zom zel bok heti lai hian Joe Biden a chuan Michigan State Southfield khopui lama campaign nein Traman coronavirus chungchanga a handle dan dik lote alo soi selve me bokani tuna kan thlir ho ta kha ti ke zo te than khuma te Esther R fan ai te tahan post le news rang October ni som pariat nia kan mu kanan khon kho mani deuh maya politics hi chu politics ani miu maya atue mo zok hi chu an tla don ngei maya hero achiang sa viu mai huna Trump lo sa huai thing von le Biden lo tong pothin rik mut lovin mi khezok le chiar zau zok tena thil om dan an chuina kan thil clear dan min pui thei tu ani beisein kanan khon khom ani bera clear tu tenin lo bengwar pui ngei kan beisei